ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Першая пятница месяца прысвечаны Найсвятейшаму Сэрцу Езуса. Сёння мы асаблівым чынам хочам праславіць і ушанаваць Найсвятейшае Сэрца Езуса, выказаць сваю любоў і падзяку за ўсе ласкі, якія мы атрымалі і атрымаем. Езу, адаруючы Цябе, мы хочам праслаўляць і суцешыць Тваё Найсвятейшае Сэрца дзеля хвалы Тваёй боскай велічы. Мы прагнем скрушаным сэрцам, поўным любові, перапрасіць за нашыя грахі, а таксама за кожнае учыненае зло на зямлі, за занядбанне добра, адсутнасць любові, за парушэнне Тваіх запаведзяў. Мы ведаем, што самі не здольныя гэта зрабіць, таму, усведамляючы нашу слабасць і бездапаможнасць, пакорна просім Цябе, Найсвятейшая Панна Марыя, Маці ўміласціўлення, просім усіх святых, а таксама нашых заступнікаў і анёлаў-ахоўнікаў, каб былі з намі падчас гэтай адарацыі і падтрымлівалі нас сваім заступніцтвам. Пане Езу, перадусім просім Цябе, спашлі Духа Святога, каб мы ў праўдзе і з пакораю маглі разважаць над Тваёй любоўю да нас, каб мы маглі выказаць нашу любоў да Цябе, Пане, каб усім нашым сэрцам маглі перапрасіць Цябе за грахі нашых блізкіх і ўсіх людзей. Дух Святы, сыдзі і распалі нашыя сэрцы, каб малітва ішла з іх глыбіні і была прыемнай Найсвятейшаму Сэрцу Езуса Хрыста. Прыйдзі, Дух Святы, прыйдзі, Дух Святы. Божа, ужо прарок Ісая прызнаваў і называў Цябе Бог таямнічы Хрыста, і мы, кленчачы перад Табою, вызнаем, што Ты Бог жывы, под скрытую постаці хлеба. Калі Ты жыў на зямлі, Тваё боства было ўкрыта пад вопраткаю чалавечнасці. У таямніцы шалтара Ты схаваў сваю чалавечнасць у сакраментальных постацях, застаючыся, каб ратаваць нас, а людзі замест удзячнасці зневажалі і абражалі Цябе. Колькі ж за гэты час было знішчана і апаганена святыняў, разбурана алтароў, закатавана святароў і вернікаў, колькі разоў быў зневажаны Найсвятейшы сакрамент, а колькі было святатацкіх святых імшаў і нягодна прынятых святых камуній, колькі разоў мы і іншыя людзі не захоўвалі Божых запаведзяў, гэтыя грахі і злачынствы, на жаль, не спыніліся і цяпер. Пане Езу, за ўсе знявагі і абразы, нанесеныя Твайму сэрцу, неабходна перапрашаць Цябе ў набажэнствах уміласціўлення. Таму сёння мы сабраліся перад Табою і хочам перапрасіць і праславіць Цябе з любоўю, якая прагне уміласцівіць Тваё Найсвятейшае Сэрца. Хочам разважаць над запаведзямі, атрыманымі ад Бога, каб убачыць нашае жыццё ў праўдзе, каб перапрасіць за свае грахі, за грахі нашых блізкіх і ўсіх людзей. Прагнем уміласцівіць Тваё Найсвятейшае Сэрца за крыўды, якія яно спазнае за нашых грахоў, за грахоў усіх тых, хто зневажае і раніць Тваё боскае сэрца, поўнае дабрыні і любові, і перапрашэння Найсвятейшага Сэрца Езус. Пане Езу Хрыст, мы, што сабраліся ў гэтай святыні, хочам пакланіцца Твайму Найсвятейшаму Сэрцу, поўнаму бязмежнай любові, усведамляючы сваю няўдзячнасць і зневажанне Тваёй любові, хочам перапрасіць Цябе за нашыя грахі, за грэх бязвер'я, за знішчэнне веры ў сэрцах дзяцей і моладзі, за пагарджанне Тваімі запаведзі ў нашым асабістым і грамадскім жыцці, за тое, што хоць і з'яднаныя мы з Табою праз святы хрост, але не імкнуліся, каб усё больш пазнаваць і палюбіць Цябе. Даруй, Пане, даруй народ, бо навекі міласэрнасць.
за знявагу святаў, за неабавязкавую працу ў нядзелі і святочныя дні, а таксама за марнаванне часу коштам святой імшы і нягоднае прыманне святой камуніі, за абыякавасць у адносінах да Цябе, Езу, прысутным у найсвяцейшым сакраменце. Да. За разбіццё сужэнстваў і парушэнне сужэнскай вернасці, за забойства ненароджаных дзяцей, за грахі п'янства і амаральнасці, за кожны дрэнны прыклад, які мы далі нашым дзецям і бліжнім. За марнаванне часу, несумленнасць у працы, за усялякую нядобразычлівасць і абыякавасць да патрэбаў людзей, за ўсё, што супярэчыць тваёй запаведзі любові. За недахоп мужнасці ў вызнаванні Цябе і адказнасці за твой касцёл, за тое, што ставілі зямныя каштоўнасці вышэй за Цябе, за абыякавасць бацькоў і дарослых да хрысціянскага выхавання дзяцей і моладзі, за тое, што не хапае нам адвагі сведчыць аб Табе заўсёды і ўсюды. Пане, пачуй малітвы нашыя. Молимся, сердца Езуса, найдостойнейшей любови у знак нашей удячности и деленаправы крывды, нанесенной Тебе. Праз наши провины отдаем Тебе наши сердца и обещаем з ласки Твоей больше николи не ображать Тебе. Просим, умацуй нас у гэтым постановлении. Перапрашэнне за незахаванне і парушэнне Божых запаведзяў. Будзем сёння 10-ю запаведь гаварыць. Сёння асабліва хочам перапрасіць за незахаванне і парушэнне Божых запаведзяў, кожную першую пятніцу, і перапрашаем за одну Божую запаведь, 10-ю. Так, 10-я, 42-я сторонка. Пане Езу, перапрашаем Цябе за жаданне любой цаной авалодаць матэрыяльнымі рэчамі, калі несумленнасць ці праўда, ці іншы чалавек не мелі значэння дзеля прыбытку і асабістай выгады. Перапрашаем Цябе, Пане. Пане Езу, перапрашаем Цябе за недахоп удзячнасці за тое, што маем і кім з'яўляемся, за імкненне існаваць за кошт іншых. У хвіліну цішыні перапросім Езуса за ўласныя грахі. Усе разам скажам: перапрашаем Цябе, Пане Езу. Перапрашаем Цябе, Пане Езу. Марыя, наша милосердная Маці, отдаем свое жыццё ў Твои руки, бо верим, что только Ты можешь своим заступництвом дапамагчы нам яго упарадкаваць. Езу, тихий и покорный сердцем, Вы 17-я сторонка? Ладно, я что говорю? Еще раз. Кленчым перед Тобою, Пане Езу Христа, адаруючи Тебе, прагнем умилостивить свое наисвятейшее сердце,
моцна зневажаная і пакрыўджаная, зраненая абразамі і прыніжэннямі, але поўная любові і міласэрнасці для ўсіх, хто прагне знаходзіць Божы гнеў. Ахвяруем Табе саміх сябе, усе нашыя малітвы, думкі, учынкі, нашыя радасці і смуткі, прыніжэнні і цярпенні. Ахвяруем Табе таксама пабожныя пачуцці, святыя жаданні, усе святыя імшы і набажэнствы, у якіх удзельнічаем. Ахвяруем Твайму сэрцу, Пане Езу, праслаўленне, падзяку, благаслаўленне і сведчанне любові усіх анёлаў і ўсіх святых і благаслаўлёных. Пане Езу, просім, прымі гэтыя ахвяры у лучнасці заслугамі Твайго найсвяцейшага сэрца. Прымі іх праз беззаганнае сэрца Тваёй Дзевы Маці, праз яе беззаганнае сэрца з даверам набліжаемся да Твайго сэрца і просім міласэрнасці і ласкі, прабачэння для нас усіх, хто якім-небудзь чынам Цябе абразіў. Пане, змілуйся над намі, грэшнікамі, прабач за ўчыненыя грахі, забудь знявагі, якімі мы прычынілі боль Твайму сэрцу. Зрабі нас здольнымі чысцінёю свайго жыцця, выправіць ранейшыя правіны, сваёй гарачай любоўю адказаць на Тваю любоў і пастаяннай вернасцю суцяшаць Тваё найсвяцейшае сэрца. Наш збаўца і валадар, перапрашаючы за нашыя грахі, просім, дапамажы нам пазбавіцца ад прывязанасці да граху, нават не лёгка і ніколі не абражаць Тваё найсвяцейшае сэрца. Акт умилостивления Наисвятейшего Сердца Иисуса. Наимилейший Иисус, так часто за Твою любовь люди платят Тебе забыццём, занядбаннем, пагардаю и неудячностью. Вось мы на коленях стоим перед Тобою, как перепросить Тебе за грешную бояковость и зневаги, якими ображают Твое любячее сердце. Мы сами часом так само поводим себе гэтак жа нягодна, таму, адчуваючы глубокое раскаяние, перед усім просим об Твоей милосердности до нас. Мы перапрашаем за грахи, учиненные не только нами, але и теми людьми, якія блукают далеко от шляху збавлення, за тых, кто, застаючыся упартыми бязбожниками, не хоче ісці за Тобою, пастырам и правадыром, а таксама за тых, хто парушаў абяцанні святого Христу і адкінуў салодкае ярмо Твайго закону. Мы хочам перапрасіць за ўсе грахі, асабліва за публічныя грахі тых людзей, што імкнуцца выкараніць Божы закон і зневажаюць годнасць чалавека, за блюзнерствы, якімі зневажаюць Цябе і Тваіх святых, за тых, хто пагарджае святымі днямі, занядбоўвае сакраманты Божай любові, зняволены п'янствам, іншымі залежнасцямі, амаральнасцю і распустай, каб перапрасіць за крыўду, нанесеную Табе, нашай пагардай, ахвяруем Табе умилостивлення, якое Ты сам калісьці ахвяраваў Айцу на крыжы, і якое штодня здзяйсняеш на алтарах. Мы яднаем яго з умилостивленнем, якое прыносіць Табе Найсвятейшая Дева Маці, усе святыя і пабожныя вернікі. Усім сэрцам абяцаем, наколькі нам хопіць сілы, з дапамогою Тваёй ласкі перапрашаць за грахі, учыненыя намі і нашымі бліжнімі. Абяцаем захоўваць моцную веру, чыстыя звычаі, дасканала выконваць евангельскія запаведзі, асабліва запаведь любові. Абяцаем таксама, наколькі гэта ў нашых сілах, не дапусціць новых знявагаў і пастарацца як мага больш людзей схіліць да наследавання Цябе. Праз свой вялікі дар вытрываласці захавай у нашых сэрцах вернасць нашым абавязкам і служэнню Табе, каб усе мы ўрэшце дайшлі да той айчыны,
где Ты за Отцом и Духом Святым живешь и владаришь на веки вечные. Начинаем ружанец святых, болезные таямницы. Будем молиться разом с Казимиром Свентком. Веру у Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, и у Єзуса Христа, Сина Його Одиного, Пана нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився з Деви Марії, замучений при Понтськім Пілаті, укрижований, помер і був похований, зійшов до отхлані, на третій день воскрес померлих, узышел на небо, сядить праворуч Бога, Отца Всемогутного, оттуль прийде судить живых и померлых. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. А умоцнение в нас живой веры, надеи и милости. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О Мария, без греху першородного зачатая, о мой Езу, и допоможи особливо тим, кому наибольше потребна Твоя милость. С разважаниями будем говорить уже. Да. Таямница першая болезная. Молитва Єзуса у саді Олівним. Не губляв надії так само і у пересилці лагерю у Орші, Казимир, це Святий говорить, де сярод в'язнів панувала кривавая дизентерія. Лежачи на бетонной подлозе, паўпрытомны, я не пераставаў маліцца. Я звяртаўся ў думках да Маці Божай і да яе сына і верыў, што яны не пакінуць мяне, не дадуць прапасці. Гэта моя молитва была у маім олівным саде. Отче наш, который есть у небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами и благословленный плод лоня Твоего, Иисус.
Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну, и Духу Святому. О Мария, без граху першородного зачатая, о мой Иезу, грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души на небо, и допоможи особливо тым, кому найбольш потребна Твоя милосердность. Таємниця другая, бичевання Єзуса. Я увесь час молюся за тих людей, які мене катували, бо їх очі і серце були заплющені на правду і на життя. Єзу, пробач им, бо не ведають, що роблять. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что днем нам дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не упусти нас в спокуску, але избавь нас от злого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в великую смерти нашей. Аминь. Витай, Мария,
полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в пелену смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в пелену смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в пелену смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в пелену смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в пелену смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в пелену смерти нашей. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в пелену смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в пелену смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в пелену смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Я была век, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. О Мария, без граху першородного зачатая, Молись за нас, кто тебе порятунку шукає. о мой Єзу, И наши, заховай нас от огню пекельного, провяди все души на небо, и допоможи особливо тим, кому найбольш потребна Твоя милосердность. Таємниця болесная третя, у коронуванні Єзуса тернем. Мяне ўтрымала і пры жыцці, і пры Богу моя моцная, непахісная вера. Часам здаралася сітуацыі з людскога пункту погляду сапраўды безнадзейная. Хоць бы і тыя 2 месяцы, праведзеныя ў камеры смерці брэсцкай турмы. Адкуль кожную ноч о 12 гадзіне людзей выводзілі на расстрэл. Я чакаў, калі адчыняцца дзверы ў маю камеру, але ў душы быў перакананы, што выжыву. Зразумела, калі на тое будзе Божая воля. І нават на допытах з прыстаўленым да скроні пісталетам я не губляў надзеі. Я разумеў, што гэта мой цярновы вянок, які я мушу угодна пранесці за маім збаўцам. Ойча наш, который ёсць у небе,
Святися імя Твое, прийди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Аминь. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, Як была спрадвеку, теперь и заўсёды, и на веки вечные. Аминь. о Марія, без граху першароднага зачатая, Молись за нас, кто у Тебе порятунку шукає. о мой Єзу, Пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, приведи все души на небо, и допоможи особливо тим, кому найбільш потрібна Твоя милосердність. Таємниця 4. Єзус несе крыж на гору Кальварыйскую. Пасля таго, як я двойчы пабываў у савецкіх лагерах, у тым ліку 2 месяцы правёў у камеры смяротнікаў, мяне кінулі ў лагеры спецыяльнага рэжыму, прымусовай працы, спачатку ў сібірскую тайгу, а потым у паўночную тундру. Знаходзячыся ў ізаляцыі, я не сустрэў ніводнага каталіцкага святара і быў пазбаўлены магчымасці спавядацца.
Толькі ў апошнія гады знаходжання ў лагеры я раздабыў аплаткі і разынкі і ўжо мог ва ўкрыцці цэлебраваць святую імшу. У якасці келіха мне служыў маленькі фаянсавы кубачак, а кансакраваныя дары я разносіў католікам у пустым карабку з-пад запалак. Такім чынам я нёс крыж на сваю кальварыйскую гару. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прыйдзі валадарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Аминь. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Тымі жанчынамі, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Тымі жанчынамі, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Тымі жанчынамі, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Тымі жанчынамі, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Тымі жанчынамі, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Тымі жанчынамі, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Тымі жанчынамі, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Тымі жанчынамі, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Тымі жанчынамі, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Тымі жанчынамі, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, Як была спрадвеку, теперь и заусёды, и на веки вечные. Аминь. О Марыя, без граху першароднага зачатая, Молись за нас, кто в Тебе порятунку шукає. о мой Езу, Пробач нам грехи наши, захавай нас ад огня пекельного, приведи все души на небо, и допоможи особливо тым, кому найбольш потребна Твоя милосердя. Таємниця 5. Крижування і смерть Єзуса.
Ляжу на гэты абраз укрыжаванага Езуса і думаю пра тое, што ён цярпеў боль непараўнальны з маім, і таму мне наракаць не выпадае. Наша хрысціянская вера дапамагае зразумець сэнс цярпення і такім чынам прыняць яго. Отче наш, который есть у небе, святись имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну, и Духу Святому, Як была справедливо теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. О Марія, без граху першородного зачатая, Молись за нас, кто у Тебе порятунку шукає. о мой Єзу, Пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, приведи все души на небо, и допоможи особливо тим, кому найбільш потрібна Твоя милосердність. Літання до Найсвятейшего серця Єзуса. Кір'є елейсон.
Христе, елейсон, Кир'є, елейсон. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Ойче з неба Боже, Змилуйся над нами. Сыне Откупитель свету Боже, Змилуйся над нами. Духу Святый Боже, Змилуйся над нами. Святая Тройца Единый Боже, Змилуйся над нами. Серце Єзуса, Сина Отця Спрадвечного, Змилуйся над нами. Серце Єзуса во лоні Девы Маті Духом Святым створенное, Змилуйся над нами. Серце Єзуса со Словом Божим істотно з'єднане, Змилуйся над нами. Серце Єзуса безмежної величі, Змилуйся над нами. Серце Єзуса святиня Бога, Змилуйся над нами. Серце Єзуса сяліба найвишейшого, Змилуйся над нами. Серце Єзуса домі Божий і брама неба, Змилуйся над нами. Серце Єзуса полымнеючее вогнище милости, Змилуйся над нами. Серце Єзуса справедливости и любови скарбница, Змилуйся над нами. Серце Єзуса добрині и любові повное, Змилуйся над нами. Серце Єзуса усіх цнотов глибиня бездонная, Змилуйся над нами. Серце Єзуса усялякой хвали найдостойнейшее, Змилуйся над нами. Серце Єзуса володар з'єднання усіх серців, Змилуйся над нами. Серце Єзуса, у яким усі скарби мудрості і умілості, Змилуйся над нами. Серце Єзуса, у яким уся повнота божства, Змилуйся над нами. Серце Єзуса, уподобання Отця Небесного, Змилуйся над нами. Серце Єзуса, з повноти якого ми усі отримали, Змилуйся над нами. Серце Єзуса, прага од вічних вишиняв, Змилуйся над нами. Серце Єзуса, терпливе і великої милосердності, Змилуйся над нами. Серце Єзуса, щодре для усіх, хто до Тебе звертається, Змилуйся над нами. Серце Єзуса, криниця життя і святості, Змилуйся над нами. Серце Єзуса, умилостивлення за грехи наші, Змилуйся над нами. Серце Єзуса, наповнене зневагами, Змилуйся над нами. Серце Єзуса, злочинствами нашими змучене, Змилуйся над нами. Серце Єзуса, послухмяне ажно до смерті, Змилуйся над нами. Серце Єзуса, дідой пробитое, Змилуйся над нами. Серце Єзуса, криниця усялякого сутяшення, Змилуйся над нами. Серце Єзуса, життя і воскрешення наше, Змилуйся над нами. Серце Єзуса, супокой і поєднання наше, Змилуйся над нами. Серце Єзуса, живая охвяра за грехи наші, Змилуйся над нами. Серце Єзуса, збавлення тих, хто на Тебе сподяється, Змилуйся над нами. Серце Єзуса, надія тих, хто у Тебе помирає, Змилуйся над нами. Серце Єзуса, радость усіх святих, Змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, Даруй нам, Пані, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пані, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, милуйся над нами. Єзу тихий і покорний серцем, Учини серце наше до Твоего подобнее. молимся, всемогутний вечный Боже, глянь на серце наймилейшего Сына Своего, на хвалу и охвяру, якую Он складає Тебе за нас, грешних. Змилуйся над тими, хто просить Твоєї милосердності, і даруй їм у ім'я Сина Твоего Єзуса Христа, який з Тобою живе і володарить на віки вічні. Амен. Присвячення роду людського найсвятейшому серцю Єзуса. О Єзу наймилейший, Откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножия Твоего алтара. Ми Твоя у власності Тобі належать хочемо. Сьогодні кожен з нас щиро віддається найсвятейшому серцю Твоєму, каб яще больш з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведають Тебе, многие отвернулись от Тебе, погарджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласкавейший, и притули усіх до святого серця Своего.
Валадаром будь нам, о Езу, не толькі вернікам, якія ніколі не адступіліся ад Цябе, але і сынам марнатраўным, якія Цябе пакінулі. Дапамажы, каб як найхутчэй вярнуліся яны ў бацькоўскі дом і не згінулі ад нястачы і голаду. Будь валадаром для тых, хто памылкова ці праз нязгоду адлучыўся ад Цябе. Прывядзі іх да прыстанку праўды і адзінства веры, каб хутка настала адна аўчарня і адзін пастыр. Адары касцёл Твой бяспечную свабодаю, дай усім народам супакой і згоду. Учыні, каб на ўсёй зямлі ад краю да краю адзін узносіўся голас. Хвала Божаму сэрцу, праз якое прыйшло для нас збаўленне. Яму хвала і пашана навекі. Амен. Пане, пачуй малітвы нашыя, а просьбы нашыя няхай да Цябе дойдуць. Імя Отца і Сына і Духа Святога. Амен.